mutame ular ramalang tatingka maluwangi baban na suruga tatutu marapa ipintun na ranaka nan niya tasyo mana sita-sitangi. Maka dek kitu kampang magay pali ng kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahi alladhi ja'ala syahra Ramadan syahran mubaraka. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sining ata malabina fumullahu subhanahu wa ta'ala yang kihadire tapaja kipe masukuru maraja lo risese araja aku sangan na pong Allah subhanahu wa ta'ala idi na tu rufatau na pile pong Allah subhanahu wa ta'ala dapi i ular ramalang iya taunge idi na tu rufatau na pile pong Allah subhanahu wa ta'ala napitte pong Allah subhanahu wa ta'ala hadiri pak bere jamak subuh nasaba syari-are tahu narekoyitay sidape tak tahu laba di masigi tak wat di jaji degaga ni iyaro bali jamaata sidapeta iarek ga degaga ni ro bali bolata ia biasanya sidape ki masam pajar di masigi ia na tarile rampe okopong Allah subhanahu wa ta'ala rigaw angkana mutama ki ula raja mutama ki ula sya'ban aga telo okopuangi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Angka ni natarima pak doang tak puange maka daki wa balikna Ramadan palatukang nga aleku ri ular ramalan maka kue latu ni agamelo tapigaw aja gamang kamu pade nasadar maka damu taman ni ramalan ajak gamang kamu pakatulu-tulu maka dawe tama ni palik ramalang apalagi den rewan niye angka ada wang kalinga syukuru lak dai maka da alhamdulillah 20 mani asara ramalang 20 pi asara tarawih akatana labat ni sidi sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Pada lotoni may masalawa ang rangi mapassalama masa. Lori ali malabinda Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sini tomato malabiku ang rangi sila surah salaku yang kihadire. Ia melok lo rampiang ki ia subuh pertama Ramadan 1444 Hijriah. Ia naritu alap biranna ular ramalang akatana ia naritu mamagi-magi ang kaki tambah sumangat tak. Iare gata tambai iro perencana atari ular ramalang. Serekuamangi ia ular ramalata si kira-kira meningkai dibanding ular ramalat taulaba maka day ayat Al-Quran pong Allah subhanahu wa ta'ala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi salah di alat birana ular ramalang
yan narito na faturungi akurangi pong Allah subhanahu wa ta'ala ri ular ramalang. Faraluki mapahace de rimakadana sininna tu ulangnya, sininna asoe, sininna watue makasimanang. Tapi angka napite pong Allah subhanahu wa ta'ala kami na makasig. Mapada ni iya ulangnya. Maga itu napite ipuangi iro akurangi le panonno okori ural mala. Na aja taherang. Nareko mak baca ki akorang ri ular ramalang si salai sumangatna si salai apalanna ri saliwanna ular ramalang. Ta coba nih gare. Utunna de panatama ramalang ekasyaga ki tamba. Si saliwanna ular ramalang ekasyaga tamba korata ganna moga ci di. Ganna mo cicang. Upa. Tapi nareko mo tame ular ramalang. Wih, makoli-koli temak. Iya na magay na tapu pong Allah subhanahu wa ta'ala ilalang akoran na termasuk desa na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat pertama le panonno oko nabita yan narito ikro. Bahkan akorange ikaduay na pakoling iya ikro Jibril alaihi salam wekatallu nulangi iya ikro napodangi nabita makada ikro ya Muhammad ikro makada nabita maa nabi kori aga je ule baca. Napale pasti terusang ni okko Jibril maka da iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Napa ayak ma tallunna fong Allah subhanahu wa ta'ala maka da iqra wa rabbukal akram. Jadi ternyata ia bahasa napa koli-kolingnya fong Allah subhanahu wa ta'ala ilalang akurangnya pasti angka maknana. Pasti angka akatana fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata fanrita tak makada iro ikro angka mana tingkatan na. Ia biasana idi mak baca ki biasana dek gaga sumanga pole lalang sehingga matang temak. Makada matuk pi wangaji angka pawatuku. Tapi nareko mutame ramalang nasaba iro ikro tak tania tingkata kamina meriawa menrei tingkatan mataluwe sehingga angka sorong ni polelala sumanga maluppo sehingga wadingi lepatamma akurangi makoli-koling ri ular ramal. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu alak biranna ular ramalang napilay fong Allah subhanahu wa ta'ala na pananno akurangi salasit din na yan narito mamagi-magi ang kakipemang perhatikan ni aya-aya na pong Allah subhanahu wa ta'ala mamagi-magi de tolepang rimakadana tuma baca mi bawang akurang melo ki penre itingkatan na yan narito mapahaki iyarega epasibaway sumanga na mabaca akurange nania kami namatanre yan rito wadingi komunikasi ki iyare ga iyaro akorange angka sifat-sifat ilalang atitta sifat-sifat batiniyah mapada nareko mak bicara tungaki si bawa fong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Alat biranna ular ramalan nomor 2 yang naritu nasangge Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab sunnah dan kitab musnad yang lainnya. Maka dia Nabi tak idza jaa Ramadan narikko angkai itu ular ramalan mutamai ular ramalan futihat abwabul jannah
wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Maripat ni yang kalinga iya hadis ay. Na mariyo ki nareko yang kalingay. Maka da nareko mutame ular ramalang tatingka maluwangi baban na suruga tatutu marapa ipintun na ranaka nan niya tasyo mana sita-sitangi. Maka dek kitu kapang magay pali nang kamu pawarung tak buka dek gaga juku na dek gaga ulun na iari gede na pita ulun na pita aje na tite gari mati na rekoloki pasae magay nang ka oko waru-warunge de isang makada makun rege rohalangan ngiga iari ga malasay ga iari ga de sisa-sisa kasi nulay mapuasa iari ga wadi jaji na saba de memang na melo mapuasa ang kaaje na de gaga ulun na de napita aja tahira. Jadi akatana iye hadisana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rimakadana tak buka maluwangi babanna surugai bukan berarti bahwasanya narekomut mate kiri ular ramalang matarruki tama suruga. Na sebab tatu tu ipintun na renakai belum tentu. Tapi maluwangi pamasena po Allah Subhanahu wa taala narik kumapuasa kiri ular ramalang kemungkinan besar na pertama ki suruga na puang. Tapi tania kepastian. Termasuk ina rekotasio isinin na setas-setange akatana ya naritu tite gare na rekotuma puasa. Meloki manre, meloki minung, meloki macai, tapa angka elalang atit tak matahan. Maka da aja manre, aja minung, mapuasa ko tu. Okoni ro nasange nabita wasufidati syayatin. Tasio iiro setas-setange. Tapi ternyata megamo pa setas-setang oko isaliwang. Akatana yan nito, iya minatasyo setas-setangin na reko matakda itapatak mapuasa kupong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini nga tamalabino fong Allah Subhanahu wa ta'ala yung kihadire. Alabiram matalun na ular ramalange, yan narito, iyaro ular ramala, penuh barakat. Nan niya okweni ular ramala watunna melo dampak ki okupong Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ajak ki nang kamacapa biasan na papatatonge antara sempajat tarawe duan rekan biasa tumas salawat patugas syara'i iarek ga melo doangi iarek ga melo buka tawe melo doasi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Puang tak dampengek ka. Innaka afuwun karim. Ikom itu maha pengampu. Tak dampengek ka. Ia atamu mege atas salan. Ajak lalu ki nangka manggapi ia ada-adai ada mabiasa. Tapi tak usahakan ni tapahadere i atitta melotonga ki okupong Allah Subhanahu wa ta'ala mamagi-magi i dosa-dosa tak pural lebe nelo dampengan ni pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Tania bahasa-bahasa iare ga ada-ada biasa minapawiro petugas syara'i. Nariko masalawa iare ga melawi tungka-tungka ritengana sempajat tarawih. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilala kitana fanritata Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki. Kitabnya Ittihafu Ahli Islam. Bikhususiyati siyam. Maka day fanritata no ki ihak desa na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilala kitae makadang atakum syahru Ramadan syahrun barakatun fihi khair. Nareko na polay ko ular ramalang, iya na tu ular ramalang penuh barakat.
Mage nasa pong Allah subhanahu wa ta'ala, mage nasa ngaga Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may gabaraka ri ular ramalan. Yunazzilullahu fihi rahmah. May gatupam masina pong Allah subhanahu wa ta'ala, nareko mutame ular ramalan. Talae pamase Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimulakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agagade yite mata, tapi wad din narasakan atita. Wad di janji macipi-cipi tadaleta, tapi manyamang ngi efurasay. Baja sa nga diye, mutama ki surugo pamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala, nasangye nabitta, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Nasangye nabitta makadade na mungkin mutama si dirufataw risuruga na sabari amalan. Maka di sahabat na nabitta, wala anta ya Rasulullah, namuga ide suruna pong Allah subhanahu wa ta'ala, de tatama suruga na rekotanya nasaba amala. Maka di nabitta, wala ana, namo iya. Aga may piliputama ki suruga na sangin nabitta, illa ayyatagon nabi Allahu bifadlin wa rahmatin. Sanga din na nasabari pamasina mi pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba magay, narekomelo lereke-reking amalata. Si bawa pakpinyamang inaleki pong Allah subhanahu wa ta'ala, mabela. De nyo letimbang itatta imegay iyaro, pak bere na pong Allah subhanahu wa ta'ala sipunan na tuwa kiriribot na tanah. Dibandingkan amala di cita. Tapi aja to si tumakka da ay. Aja to na pala tumakka amala. Nasabatan na to amala petama ki suruga. Pamasena mi puangnya. Napekko cara na tadapi pamasena puangnya na rekko de na makasing amalata. Sini nga tamalabi na pong Allah subhanahu wa ta'ala iyeng kihadire. Nasangin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuhittal khataya. Jadi nareko mutame ular ramalang iya dampengengi sininna dosa-dosa ta. Selanjutnya nasangin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yubahi bikumul malaika. Iya ro malaikat nasasikan ki naita ki makamal. Makanya maka dia Nabi tak fa'addu bikum anfusakum. Fa'addu min anfusikum khaira. Tapassa dia tungat-tungang ni aleta. Tapassa dia aleta ri ular ramalang. Fa inna syaqaya. Nasaba tau kami nama cilaka risesena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan naritu de nadapi ipammasena pong Allah subhanahu wa ta'ala khususnya di bulan Ramadan. Sini ngata malabi na pong Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ilalaki na din re panritata Ibnu Hajar al-Haytami. Maka din Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, narekko mutamay ular ramalang, amarallahu iyaro pong Allah subhanahu wa ta'ala, hamalatal arsh. Nasuroy iro sinin na panghuni na penduduk na langi penduduk na arsh untuk aga. Untuk papajay matasbih loko pong Allah subhanahu wa ta'ala. Pajay nasang itu matasbih. Aga mi pale surongnya oko pong Allah subhanahu wa ta'ala ayyastaghfiru ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walil mu'minin. Nasuroy iro puang Allah Ta'ala sinin na penduduk na langi penduduk na arsye untuk melo dampengangi melo ampungkangi okupong Allah subhanahu wa ta'ala sinin na umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terkhusus orang-orang yang beriman. Sini ngata malabina pong Allah subhanahu wa ta'ala tay-tay gere kasin na bahasana hak desa tay-tay kasin na bahasana akuran na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata pamasin na pong Allah subhanahu wa ta'ala secara umum untuk sinin na umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi narekomutama ki umat na Nabi ta
wadin ni jaji salama. Tapi lebih khusus na tapui nabi ta makada walil mu'minin. Lebih panareko angka ki matappa makanja atap pangatta oko pungallahu subhanahu wa ta'ala. Sining ata malabina pungallahu subhanahu wa ta'ala. Alakbiran selanjutnya nareko mutama ki ramalang. Ia naritu malicu-licungi je apalangin naleki puangi. Maka dia hak desa na nabi ta umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Nareko angka ki menre umrah. Angka na pura mendaftar umrah ular ramalang. Na soli-soli tu. Nasabak malicu-licungi aga apalanna. Maka dia nabi ta iro umrai ri ular ramalang apalanna mapadai nareko to menre haji. Apalanna. Dek na batalkan ni maka dai. Biasanya tu idi maka dah haji bicu. Di nareko menre umrah maka dah ki haji bicu. Jadi bukan berarti nareko menre ki umrah maka dai. Aja na wenre haji pura nak menre haji bicu. Apalagi nareko umrah ki ri ulang ramalan. Dek na batalkan ni kewajiban tak untuk berhaji. Cuma apalan nami mapada nareko menre ki yarek galassanakan haji rita nama rajai. Sini ngata malabina fungallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi biasanya ini angka seles surat tak si di dua. Makoli-koling menre umrah. Tapi tania petugas travel. Tapi nareko petugas travel kan wajar. Nasaba alena pun na travel. Alena pembimbing oko travel iarega alena murus iro travel. Ia lo bicarakan maka kue yang itu masyarakat tak. Tania petugas travel, tania pembimbing travel, tania pun naik travel. Cedek-cedek menre umrah, sedikit-sedikit naik umrah. 1 bulan naik lagi umrah. Makasih gero, makasih. Tapi elalan na fikir angka telah fikir prioritas. Kega jolo melo le figau. Kega malak bi le figau umrai ga iare ga amala-amala lenge. Waleki contoh. Kira-kira idi na marepa kira-kira menre umrah. Tungka-tungka ulah menre kisi umrah. Na angka mo pa bali bolata. Na angka mo pa seles surata. Kasi. Si kira-kira nareko tabatalkan ngicicang iarek gawe kedua detenre umrah elalan nasi taunge. Jadi weka biasana weka 10 menre umrah. Ia taunge ke 10 nah. Si kira-kira iro weka 2 menre umrah. Tak bereang isaisa iro waramparat tak loko seles surat tak. Yang membutuhkan kega malakbi dibandingkan turi menre ki umrah. Ini namanya fikih prioritas. Lepilai kega lebih maiga manfaatna loko idik mana. Nah sebab talae beribadah okopong Allah subhanahu wa ta'ala angka talae ibadah ta'abbudi untuk idik mi bawang. Angka ibadah ta'akuli tania bawang untuk idik. Tapi angka na lolongan manfaat lo fadat ta'ruf atau. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nareko mutame ular ramalang. Na falicu-licungi apalah tak fung Allah subhanahu wa ta'ala. Mapada umrai ri ular ramalang. Na pala ipuangi mapada apalang haji. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Ri capak-capak na ular ramalang. Angka talae bulan 1000 bulan. Agasanero malam Lailatul Qadar. Biasanya idi mapas sedia malam Lailatul Qadar, nareko melo pitama malam ke-21. Padahal mapamula makakue epakanja kimeman ni biasa meman ni ale tak masampaja tarawih nareko perlu 20 yala. Biasa meman ni ale tak masampaja tahajud.
pas dia memang ni ale tak pekasingi puasata. Iya naro cara na rekomelo ki lolongan ni malam 1000 bulan iari Lailatul Qadar. Ajak na mati malam 21 na pamelo ki makalawang. Na pamelo ki makareso maladat. Mapamula maka kue mumpung masih 1 Ramadan. Nania Bapak Ibu telah malam 1000 bulan. Jadi iro to ara eriolo nareko makka din itu sisakbu, na sebab biasanya itu idi nareko makka daki sisakbu makka kue. Apalagi yita itu dui wahai dui bangku mi. Tanya dui celak, tanya 100 sakbu. Tapi makka dekai sisakbu mi, cek dek mi. Jadi iro bahasana aku rangi riolo sisakbu menurut to ara mai ganiro. Jadi akatana iro sisakbu dek na sisakbu tongang. Wat di jaji lebih iro ulangnya apalan na naleki puang Allah Ta'ala dibandingkan yang tertulis di dalam Al-Quran. Kiasan mina pakai iro Al-Quran maka ada sisakbu padahal wat di jaji lebih mege apalan na iro waniye naleki puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini ngata malabina puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya alat biranna ular ramalan nasenge Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia naritu na tarima lakdat tu pak doang tak pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ajak lalu kinang ka makutu melo doang. Nareko iro cewek-cewek melo ki masih jale lamar. Okoni romon melo doang. Nareko idi macifi-cifi dale ta okoni onrana melo doang. Makanya maka dari Nabi tak salasun la turaddu da'watu. Angka telu golongan dek na tolak ipak doangan na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor di as-saim hatta yuftir nareko puasa ki letuki buka. Maka ajak kinang ka matinro bawam mi oko bolai. Iare ga tumah HP bawam mi oko bolai. Ta usahakan ni cedek melo doa kisi oko pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sebab malak dat tu na tarima pak dongat tak pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nania selanjutnya alat biranna ular ramalang nasangi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala angkai ilalanna aku rangi makada la'allakum tattaqun. Meloki na pancaji pong Allah Subhanahu wa Ta'ala to sabara. Meloki na pancaji pong Allah Subhanahu wa Ta'ala to matappa. Tapi iro asak barakange Bapak Ibu. Iro matappa Bapak Ibu proses. Dena tappa meloki dapi ipuncak na asak barakange. Meloki tappa rapi italai puncak na takwai. Tapi itu adalah proses perjalanan. Pelan-pelan, perlahan-perlahan, cedek. Makanya tungkak-tungkak 7 maka dipakai tok baik. De na cok podaki maka da ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Akatana yang itu tak cedek menrek kita kuai, cedek sampai kita mencapai puncak rigau angkana angka kilele lo ripamasena pong Allah Subhanahu wa Ta'ala mapada matoy aga irosak barae meloki nalati pong Allah Subhanahu wa Ta'ala ri ular ramalange tania bawang asak barakat tak ri ular ramalange melok lefigau akan tetapi latih tak untuk sak barak ri ular ramalang lefigau i esaliwan namati ular ramalang. Sini ngata malak binafung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu idi tu napilih pong Allah Subhanahu wa Ta'ala ajak lalu ki nang kasia-siakan bulan Ramadan 1444 Hijriah memagi-magi idi mana lolonga ki barakatna nania ampunan na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.